nalingi alisinga pong Allah Ta'ala, nalingi kesempatan pong Allah Ta'ala, patigune, lokurin manusia. Silusura malam pun niya teman-teman lebih kung hadir. Inilah yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa rekwang mangi, ya ketuloy na lang inikma adisinga po Allah Ta'ala makapong berkesempatan. Ang kakituloy pagkiguna lokuran malicing. Ini yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada kasampai kasih hati macinok ko dikurang kana. Taling hidayah ba'da is hadaitana. Mudah-mudahan mga ibu insyaallah kesehatan, kesempatan dinalingi po Allah Ta'ala sampai kul yatawaffakum malakul maut, sampai malakul maut diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita, senantiasa kita masih dalam bimbingan Allah.